Ruske slovo u tižnjovniku piše o novim zakonodavstve pred najchodzacima vyberankami za novi zvolanje nacionalnih sovitoh nacionalnih menšinoh, a našo mesta medzi inšim prenoša vistku o formovanju školskih patroloh u opštini Verbas. Na bokoh ekonomiji medzi inšim piše o počatku oberanja paprigi u ruskim keresture i o zaštiti rošlinoh od novih škodljivcoh. Kultura i prosvita prenoši upečatki z festivala Židlovo ošpivanja najšenje za budze u Đorđove i vystavi fotografijoh virtualni mosti Mihajla Ljikara u Zavodze za kulturu vojvođanskih Rusnacoh. Ljudze rok i život upoznavaju čitačoh zos familiju Ramačovih zos skuli, a duhovni život zaznačali jak preslavene šveto preobraženje po naših parohijoh i kirbaj u Šidze. Rubrika Sport piše o rezultatoh perših fotbalskih zmahanjoh naših kluboh u ješenjske i časti peršenstva, jak i o konjickih obehovanjoh otrimanih u keresture. Jak dodatok višlo ruske slovečko i domi familija dze i nove predluženje ženoblogiji.